Wala mo taga raming saram gana lor femi kahit minatin sa ni bilawra ya kumembe rin siya kanaming sarame na kutlakani sa korong ang sarastil siya surko gawa kaning sa lola houting ang pumalanga no West Limpo po na kumag audio streaming ang gana lor fm.co.za minani kalanga pet matebala ngana rasmat waji mashtango mashingatan wa chacha na makuna na bandandaze hektisala ngono ko Africa wa bula kusuka studio 2 ile pulukwani hlekani lo washkwembo namunta kuri rabo mone sikura makumembe rintsebo ramotria khota bishika ma namera wa gidembe makumembe rintlano tindala inkwato tikati Kongo ma aka makuleke ntsemba kuna mwe mime kulunga ku ya hlangana le ka makuleke muntuku tava ka tisala ngona ku Africa wa bula kona ta xibona xibazani xa munghana lona FM ka xijika jika matlhelo ya lamo namuntlha se ngabe ya kaela nongonoko olo minduku indlela le leswi ni nga swi tisa swona na nongonoko dzumba na mina u ta ka wa xiwa thik so ka makuleke ku ya amahlweni kuna timhaka leti ti nga tala leti ni lavaka leswaku mina na wena hi vulavula hi toko kwala ka Africa wa vulavula kambe teto andaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Tolo a ku ri na mhaka leya ya ku pfumala ntshembo ehenhleni ka meyara na xipikara ka huvo yo endla milawu ya doroba ra Joni ivi meyara a pona i ponise yini va Democratic Alliance va titwa njhani tanihi lava va ri voho va sungule mhaka leyi naso va African National Congress leswi va DA va swi vulaka va ri yini bona hi swo hi ndlela leyi ngopfungopfu ka ku a va voni swo karhi va Democratic Alliance kuza va teka xiboho xexo kumbe ku tisa swibumabumelo xa muxaka wolowo se lava ku bula na vona vumbirhi ka vona hi twa ku n'wangulo wa vona wihi ka mhaka hi yoleyo president loko va ka va vulavula na va ka va hlamula swivutiso ka huvo ya swifundza swa tiko ra Afrika-Dzonga va vuye va kombisa timhaka ta ku na xiviko xi kombaka leswaku timasipala to tala a ti swi koti ku tirhisa mali ya tona yi ti heta loko kha ku tirhiwa se xivangelo ku va ku ri yini ku vanhu va lava vukorhokeri swin'wana swa mintlhontlho leyi hi nga lavaka ku va hi vulavula na hi yona na n'wina kwala mi nga kona mi ri yini n'wina hi hoyi yaliya un'wana a kha a vulavula na timhaka ta ku ongeti na le na le ka the city of Tshwane swi nga fika sweswiya swa ku pfumala ntshembo hikokwalaho ka ku va kha ku tlangiwa tipolitiki ngopfungopfu ka ku langutiwa ku timhaka teto ta ku vanhu vo fana na va Action SA a va ti kombangi ku va wela kwi tolo se ongeti va nga va rihisiwa a city of Tshwane hi ndlela yaleyo se i laha na n'we hi nga lavaka ku twa n'wangulo wa n'we koho ku ya amahlweni se teto tindlela timhaka leti lavaka ku bula hi tona u nga ta hoxa xandla ya ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula hi leya 0860002543 na ku kandziyisa rito ka 0657443911 kasi yin'wana yi nga koho i ku ve ri ku na swin'wana swa swikweleti swi herisiwaka swa swikweleti swa vanhu lava va nga xaviki gezi ka tindhawu ta doroba ra Joni na doroba ra Pitori se xivutiso ku ta va ku lava va xavake va vuyeriwa hi yini naswo swi pfuna yini leswi ka ku lwisana na timhaka ta ku va vanhu va nga hakeleli vukorhokeri lebyi va byi kumaka kumbexana yaleyo mhaka hi nga bula hi yona hi twa ku mi angula mo ku yini loko mi kandziyisa rito tiyisisani leswaku laha mi kandziyisa kona ku twala n'wina ntsena mi vulavula hi mavulavulelo yo mi kota ku twala naswo mi nga lehisi nkandziyiso wa n'wina a wu vi minete ntsena loko mi kha mi gungula mi ku a hi le ku tlangeni mikandziyiso ya n'wina tin'wana ya mikandziyiso ya n'wina yi va yi nga twali ku va kha ku twala na mina le ndzhaku ku pfa ku mikandziyiso ya n'wina yi hundza minete so sweswo a hi koti ku tlanga nkandziyiso wa muxaka wolowo hi muyingiseri wa mina se mhaka leyi kumbexana hi nga ta tsakela ku va hi vulavula ha yona kambe hi sunguleni laha ni vutise van'wana va vaaki namuntlha ni ku ma swi tiva ku na ntirho lowu wu nga ta va wu ri koho munduku a giyanike wa vutisiwaka hi tindzawulo ta mfumo va ku a hi swi tivi ni ku hikokwalaho ka yini mi nga swi tivi va ku a byeriwangi helo hi swi tshama hi swi twa na le ka Afrika wa vulavula hi tshama hi yingiserile mara hi swi twangi ivi ni ri kata ku ndla vulavisisi bya mina ni kuma ku na ndzawulo ya mfumo va pfukaka va ya ntirhweni va tlhela va chayisa va nga tirhi ntirho wa vona loko mfumo wa Afrika-Dzonga wu kha wu tisa tindzawulo to hambanahambana leti ti nga ta vuyerisa vaaki a Giyani Minduku ivi ku ri na munhu loyi ve nge i le ka GCIS ku nga xiyenge lexi xi nga Government Information Communication Systems i Government Communication Information Systems ya GCIS alo tshama a nga vileli
ku vanhu va swi tiva na a nga ndli nchumu mara wa tirha. Loko ni vutisa va ku hayi a ku na service provider leyi nga ta hakeriwa ka ntirho wa minduku i swa mfumo ni ku mara n'wina va tirhela mfumo ke mi ya kuma mali ya ku va mi nga tlelangi kaya ti-allowance tikhilomitara mi ya ku claimeni. Se swi vula ku event a ma handleli ku vaaki va kota ku yi tiva va kota ku vuyeriwa hi yona mo ndlela ku n'wehe mi kota ku va mi raha hi bokisi mi ku bokisi mi ku leswiwani swi endliwile. Ni vula leswi hi ku mapfhumba ya mixaka lowu a ya sunguli Giyani. Loko ya endliwa ka swifundza swin'wana ni vone yi kha ya endliwa KZN ku ri na Ukhozi tanihi xitichi, yi kha ya endliwa Eastern Cape ku ri na Muhlovo Wonene tanihi xitichi, yi endliwa Giyani va GCIS va miyela va ku hwi va nga vileli ku Munghana Lonene a yi fanele yi swi vula swilo leswi vanhu va swi twa le handle. Hayi va ha landzelela mikondo yaleyo yi nga endleka hi 1961 na va 1962 le ndzhaku. Loko swi ya Giyani swilo hambi swo ka swi nga vuriwi it's okay. Va ko i mani yena murhangeri wa GCIS a Limpopo? Hi voho va lava va fanele va kha va hangalasa mahungu lawa va ta mi byela ku va yisa ka tikhanselara. Tikhanselara leti mina na n'wina sweswi hi nga tshama laha swi tiva ku na ti-faction a nga vileli mukhanselara ku swantswa swi nga yi ku event yi nga vi successful hi ku faction ya hina ka nhlawulo wihi a yi fambangi kahle wa swi tiva sweswo. Loko hi ya ka ti-event to tala mi kuma van'wani va byeriwa ku hayi no bazi rio ya ri vuya na vanhu vanharhu hi mhaka ku mukhanselara teke xiboho ku vanhu va lava a fambaka na vona va nga yi hi mhaka ku a va weli ka faction ya yena. Ivi GCIS yi ku a swi na mhaka a ni swi le Giyani hambi ho ka hi nga tivisi munhu. Se ni kombela mi ni lavisa murhangeri wa GCIS a Limpopo hi ta kota ku va vutisa ku va le ku endleni ka yini ku vanhu va tiva ku minduku mfumo wa Afrika-Dzonga hayi wa Limpopo mfumo wa Afrika-Dzonga wu ta va wu ri Giyani wu kha wu tisela vukorhokeri byo hambanahambana. Loko na ha ri kwalani kumbexani na n'wina mi tlhela mi ni khwenetela na tatana Stephen Mabunda. Tatana Stephen Mabunda va masipala wa Greater Giyani na swi tiva ku swi le kule na n'wina kambe tana mi ta hi byela n'wina tanihi murhurheri wa masipala n'wina mi rhurhelaku ve ri ku ta endleka yini minduku ku vaaki va kota ku swi tiva. Loko na ha rindzele ku lava ku tatwa va GCIS ku va le ku endleni ka yini vona ku vona ku vaaki va kota ku tiva timhaka. Hi ku loko ku ri ku ndzawulo a yi na budget ya ku yi ta tivisa vanhu swilo a yi pfariwa a yi pfuni nchumu. Swi pfuna yini ku va na GCIS yo pfumala mpimanyeto wa ku byela vanhu leswi ku tirhaka swona. A ni GCIS timhaka ta ku communicate va communicate na va mani a hi mi twini endzhaku ka leswi. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 ni vula ku a ku vi na ndzawulo loko ku ya mpimanyeto. Ndzawulo ya timhaka ta vuhlanganisi ya Afrika-Dzonga GCIS xikongomelonkulu i ku va yi kota ku va yi vulavula na vanhu va lava va vulavuleri yi va byela ku mhaka nkulu i ku mi byela rixaka ri fanele ri tiva timhaka. Se loko ri ku ndzawulo a yi koti ku tirha ya ha tshembela ka ku ta byela makhanselara hi vo nga ta communicate swi vula ku ndzawulo leyi a yi fanele yi nga ri kona. A yi fanele yi nga ri kona. Vanhu va tivi nchumu sweswi ku ndzawulo a Giyani ku na ti-events minduku ti tisiwaka hi mfumo wa le xikarhi. Okay swo tiviwa hi va lava va nga ka network yaleyo ya ti-elites va lava nga kwala henhla la. Hi ku loko munhu a vekele ka status xa WhatsApp i ri ha nambara ya yena i ta swi vonisa ku yini. Loko a ku vekela ka Facebook u ta swi vonisa ku yini vanhu vo tala hi le ku ti hanyeleni hi free mode la. Loko veka xithombe a hi xi voni. Giyani swa tiveka ku i yin'wana ya timasipala leti ti nga swela loko languta ka timasipala leti nga kona a Mopani. Mara mi la ku communicate. So ni kombela mi ni pfuna ku lava ku i mani murhangeri wa communication system ya le Limpopo i va hi byela ku i communicate ku yini hi event ya minduku na va mani ni laviseni yena. Loko na ha vulavula ni ku ni kombela lava va host municipality veri va koho hayi a swi hlwelangi mani amukela tatana Stephen Mabunda hi va hi pfuna vona ku
bona hi zila ku nghena ka swa GCIS hambi sweswi va nga ti-communicators swi vula ku na vo va ti-affiliates kwale mara hi la ku nghena ka swona ku twa vona tanihi masipala ku va byeriwe ku mindzuku ku ta kha ku ndliwa yini Mhlave inhlekani mi amukeli ka Munghana Lonene FM enhlekani khalanga enhlekani le ka vayingiseri ka Afrika wa vulavula ni twe ka xinavetiso xin'wana kwala mi xave nkarhi ka Munghana Lonene tanihi masipala xika xi ku vuxokoxoko mi byi kuma ka SS Mavunwa se ri ku S leyin'wana yi yimelini mara hi telangi swona a hi vulavuleni timhaka leti venge mina no swi hlaya kwala mahungwini tanihi sweswi ni nga munhu wo landzelela mahungu ve ri ku na tindzawulo ta mfumo leti ti nga ta va ti ri koho a Giyani Munduku ni hlamuseleni tanihi masipala mi tiva yini inkomu khalanga intiyiso ho tsaka na yena loko mi tlhontlhini kwala mi nga swi kuma koho sweswi vanhu va ka hina va ta kota ku tiva ku mundzuku ku na yini mundzuku hi hosta event khalanga leyi tivekaka tanihi National Exhibitors Day hi siku leriwa tindzawulo hinkwato ta mfumo kusuka ka mfumo wa le xikarhi hi vula kusuka a Mpumalanga Cape Town va ta va ri koho kwala parking ya ka masipala va veketele switenda swa vona van'wana lava va ku tirha hi titiraka tanihi ti-office va ta va paketi titiraka ta vona va karhi va tirhela vaaki va ri kwala se hi swona leswi hi lava ku vula swoku munhu loyi a ku ni la ta pfuka ni ya ka Home Affairs mundzuku ni ya teka pasi a pfuki mundzuku kumbe xana lava n'wana vulavula hi lava va nga tolovela ku buka a nge a ni bukangi a ku bukiwi swa mundzuku wo ti ta va kuma kwala va ku nyika service ku na lava va tirhafu va kusuka aka mfumo wa le xikarhi na vanhu lava va nga na swivutiso swo tala va nga submita swilo swa vona swa tirhafu vo ta va khome ti-documents nyana ta vona kumbe ho mapasi ya vona va ta va chekela va tlhela va byela ku humelela yini hi so no vula hi ku mention ntsena lava mara all in all ku hi langutele more than 60 ya tindzawulo ta mfumo hambi ku ri ti-entities ku katsa na tibanki van'wani va ta pfula ti-account kwala loko ku ri hikwalaho lava ku ya pfula banki ka FNB swa ha va xavisela khalanga loko ku ri lava ku ya pfula account ka banki yin'wana na yin'wana leyi ehleketaku va ta tikuma kwalaniwani so i ntirho lowukulukumba lowu na hina hi nga naveliki ku va ta la va suka leyi va fika va tlhela kunene va ta tlhela la Giyani va tlhela va nga pfunangi vanhu hi mhaka ku vanhu a va tangi a va nga swi tivi so ha mi khensa swinene khalanga vanhu va ka hina a xibeli tindleveni ku n'wina a mi pfuka mi ku hi laha ku ya ka Home Affairs kumbe a mi tsandzeka ku na vana va xikolo lava a va tsandzeka ku kuma nkarhi va ya ka Home Affairs na lava va nga na swiphiqo mi kuma ku kumbexana va kha va ku i khani nga na apply pasi ra mhari vuyi swi vula ku loko va ya le va vutisa ku kasi hikokwalaho ka yini ra mi ri nga vuyi futhi ku na xinawani xintshwa lexi va mhani Khuvutso va nga hi byela hi xona ku ku na vanhu lava va ngopfungopfu vaakatiko va Mozambique lava va nga khoma ti-ID ta green va nge va le ku va pfuneni sweswi lomu ya tiofisini so va ta kota ku kuma vuxokoxoko byo tala a swi khumbi lava va nga riki na mapasi khalanga hi ku nga tshuka kwala ni vanhu ku nga ha tirheki mundzuku swi khumba lava va nga na mapasi lama ya green ya kombaka ku i Mozambican national se hinkwaswo leswi ta va swi kha swi endliwa a Giyani Munduku n'wina mi nga Giyani ku na xikombiso xa ku komba ku Munduku ku ta ku ri na ntirho ni vula ku va kha va fika vanhu lava hi vulavulaka hi vona hi ku va ngo to vhe va fika vusiku namuntlha ntsena swa tikomba na ku la ofisini ya mehe ka ku nghena ni vitaniwa va ku enamuyeni loko ni ya laha ni kuma ku va ri va huma ka rafu okay a va lava ku ni va pfuneta ku va nga tumbeta kwihi swa vona switendani lomu leswi va nga ta pfuka va swi vamba mundzuku so va koho loko mo vutisa lava va ku dila hi ti-accommodation va ta va na vo lo surprise-wa hi ku vona tikholo to tala va karhi va buketela vanhu leriya ra ku ina mundzuku i ntirho lowukulukumba lowu a na vhele nga vulaku ku vanhu va ka hina vo tala a va nga swi tivi se hikokwalaho ka hina mi nga ti tanihi masipala kumbe n'wina hi swa n'wina swi leswi ku fana ku ta mani laha hi hlangana na swo hi ta kota ku tivisa rixaka i mani a fana tini
hi ku tirhisana swin'we na vona mara a ni ri khalanga kwalaha mi nga kombisa kona na hina loko a hi endla imbizo ya hina hi va hi ri na budget ya yona se hina hosta lahaniwani a hi leswin'wana vo to hi byela a hi to va komba kunene ku hayi na lani loko mi communicate lani swi hatla swi fikelela vanhwini so hina lexi hi nga ku va pfuneni hi xoho khalanga hi sweswo mi nga vulavula hi swoho hi tshemba ku swa tirha swa ku nyika vakhanselara na ku hoxa ka ti-group teto na teto mara a swi tiva ku a swi enough that's why mina ni fambe tinhlengeletano to tala Mhlave kumbexana Giyani swi nga tirha kambe ni fambe tinhlengeletano to tala laha van'wani loko hi fikile va ku lawani vana va seta hi mhaka ku mukhanselara wa hala bazi ri yili ri vuya na vanhu vanharhu a swi tiva sweswo se loko n'wina ma ha tshembela ku makhanselara kumbexana va le Giyani va tandza sweswo kambe maveriveri ya ri van'wana makhanselara va tsakangi hi ku mi huma tinhlawu a ku hlawuleni van'wana va vuyangi kahle se va ta yisa ku yini hi ku swi swo tala makhanselara va fika kwalaha ka ku van'wana va nga voyamela tlhelo ro karhi va va na ti-faction hi ku van'wana tipolitiki makhanselara no emitwini khalanga a hi nge hoxi a hi na mavonele ka yaleyo n'wina mi va ofisiri n'wina vanhu va tipolitiki n'wina mara n'wina a no vula ku se vanhu lava va taku a ku na swa vutleketli swi nga lulamisiwa vo titela hi leswi swi va vavaku vo titela khalanga leswi swi va vavaku ku fana na loko va pfuka va ku ni ya ka Home Affairs loko ku ri mundzuku a va ka Home Affairs sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 30 ntsena ku bila ora ya 12 hi bileni va ka hina va tiko ra hina van'wana va hi onhelaka rona i va ofisiri va ofisiri na vo va hi onhela tiko leri loko hina ha langute mahlo hi langute va ntsena van'wana tipolitiki n'wina mi angula mi ku yini tin'wana timasipala ti tsandzeka no heta mali loko swi ta ka timhaka ta mpimanyeto wa lembe na lembe va tsandza hi yini a hi vulavuleni va ka hina hi ringeta ku lunghisa tiko ra hina hi twa ku n'we mi angula mi ku yini hi le ka 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM murhangeri wa GCIS loyi ku fika sweswi ni twaku ku a nga tirhangi ntirho wa yena a Limpopo wa ku tivisa vaaki va le Giyani ku na ntirho wukulu na lava vito ra yena loko mi ri kumeni rhumeleni hi ta kota ku twa ku xiphiqo xa vona i yini ku tivisa vaaki kambe loko hi nga se fika kwalano a hi tweni ku tlhokomaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ti ta va ti yimise ku yini ivi n'wina mi nghena ka 0860 002543 hi twa n'wangulo wa n'we ka timhaka teti hi nga vulavula hi toho ku hi la ku twa toho kambe sweswo hinkwaswo andzhaka leswi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula swi swo tala swi le ku fambeni Afrika-Dzonga ku ya hi van'wana xivutiso ku va ku yini xivutiso ku va ku timhaka ta ku hina maAfrika-Dzonga hi langute van'watipolitiki van'watipolitiki kambe va mani va July Stall van'watipolitiki hi langute van'watipolitiki hina hi tshika vanhu lava va khumbekaku ku nga va ofisiri lava nga ti ofisini lava tshamaku ku fana na leswi muyingiseri n'wana nga vulavula hi swo tolo twanani ku ite yini hi kota ku vulavula tanihi rixaka hi vona ku hi nga lungisana njhani tiko leri so as long as ha ha ri hansi ka tender system leyi nga koho leyi nga introduce hi government wa hina a ku na la nga ta kona because langutani van'wani ve ri khale na khale a yi ri kona tendering system loko ni nga nyika xikombiso loko khampani yaleyi nga tshayiwa hi muyingiseri la yi ndla patu reriya ra kusuka Giyani ri ya Elim ya yena a ku nga ri mfumo wa Gazankulu a ku ri tendara se swi onhake kwihi mata ku ri ku swi swa onhaka kwini ku ya ku nghena emoya lowa ku va sidlasonke ku ze ku va ni phati yin'wana yi vuriwa ku ri sidlasonke ma yi hleketa butrek ka nkarhi loko se ku votiwa ka ti-election loko yi loko yi karhi yi famba yi karhi yi gangisa ti-vote a yi ku ha yi dya hinkwerhu so since ku nghene that particular system yeleyo hi langa ku kuma ku ri vanhu loko ku fanele ku huma tender yo karhi wa dya na mina na dya so khale yes tender yi huma mara kuma ku ri ka munhu phariwa khale a ku tirhiwa butrek munhu wa ku loko a nghena ntirhweni a tirha masiku lama munhu va ofisi ya yena yi loko ku nghena ta kuma ku ri na baji ntsena nga kona ofisini nga twa loko ta ku ri na baji a nga kona ofisini swi tlhelela le ka leswi a swi kha swi vulavuriwa hi xiyenge lexiya xa vafambisele
portfolio committee a yi kha yi vulavula na timhaka ta vascopa va vulavula hi timhaka ta onge timali yo tala Afrika-Dzonga yi helela ka ti-leave. mayivona mhaka isuka kwalaho kuma ku okay loko se ku fanekele ku tirhiwa munhu wo fika as long as a ri koho a tlokile in ku ri ni nghenile ntirhweni hambani ku ni nghenile from there u teka movha wa huma ku ri u ya kwini u ta n'wi vona jekajeka na timall tinkotakato a karhi a endla ti-shopping hi nkarhi wa ntirho and hala loko u languta hala then lava hi nga va nga laha hansi ka yena hi vona va grindiwaka hi ti-customer loko ti nghena tela ta pfuniwa then vona va kwini a va kona Nameti. masungula se hi yoho nkingha leyi nga ku hi tshame henhla ka yoho sweswi na meti vona ku so ni tirha ka kun'wana ra yoho city. Yes. Leswi humelelaka la mi ta chava mata ku ri hi nawu loko se hi kuma ku ri hi ku humesiwa tender ya mintirho yo karhi leyi nga ku hayi rana hina as service delivery ne hi nge hi ya sungula ku lunghisa loko u kuma ku tender yi humesiwa hi nga fanele tender yi humesiwa ku vanhu va fanele va lunghisa tiphayiphi to karhi ta mati right. So material lowu tirhisaka laha Bushbuck i material lowu nga ku i cheap materials And wu xaviwa hi munhu loyi a nga kuma tender. A ku xavi n'wini. A nga kuma tender and a ni ri se munhu loyi a ni n'wi blame u xava hi cinci Bushbuck ku mali se yi tekiwe Nemetwe. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 hi ta va lava ni ri kumile vito ra va GCIS a Limpopo va hi byela ku hikokwalaho ka yini ku ri na swihehlo swa ku a ku tivisiwi helo timhaka leti ta ntirho lowu wu nge le ku endlekeni vatirhela mfumo va nga ta ya Giyani va fika va kuma vanhu va nga ri kona mhaka ku va nga swi tivi va ri i tatana Thanyani Ravura hi vo va nga ka government communication information system a Limpopo. Mupfuneti wa vona i Maphuti Mathato. Se hi vo lava va nga ta hi pfuna ku va le ku endleni ka yini ku tiyisisa ku hangalasiwa hungu leri ka vaaki ra ku tindzawulo ta mfumo ti ya Giyani Minduku. Se hi ta va lava lona loko va ala ku vulavula hi ta mi byela ku va a ri kwala ka xitichi xexi a hi kumeni muyingiseri wo sungula hello nhlekani ehlekana Bushbuck na vayingiseri va Afrika wa vulavula a ni nga n'wa tipolitiki mina ni hinkwaswo hambi ti-officials hambi tipolitiki ni tsala mahlelo munhu rhanga ni kombisa ku hikokwalaho ka yini GCIS yi nga ti tshinetanga kusuhana n'wina munghana lonene yi wela ka ti-national radios and vanhu vo tala lava mi va haxelaka va ku hala vo Giyani na swi tiva ku na le Joni na le vo Mpumalanga va kona mara vo tala va kona hi kwele Giyani se xitichi loko swi fanele swi haxa swi tisa ti-service swi endlela GCIS ku na swimalana swo karhi leswi va fanele va mi hakela va endla swibazari xiya na lava va nga ta kota ku dya va va na swakudya hikuva n'wina mi ri broadcasting corporation ku mi nyika service mi nyika government mi tivisa vanhu va fanele ku va na mali yi taka so mi swi twile loko mi hlaya mavito lama vo tatana Thanyani na va Maphuti a hi va kona masayiti lama hina hi tshamaka kona ku na a systematic tribalism hambi moya ka tindhawu tin'wana leti nga ku mi nga kuma ti-service tin'wana lava va ka n'wina a swi talangi mi va kuma na laha hina hi va ku hi ri kona hina ha fositela ku va va kona mavavoko van'wana va va fundi marhama ku va ku a hi vona na hina hi yo liftiwa la misaveni hi tshama ka swa hina se hi yona problem leyi lavaka ku lunghisiwa mi ta kota ku loko ku va na mitirho ya ku fana leyi ku ta 60 wa tindzawulo phela loko munhu a lava ku tiva ku marhumbi ya ka vona va ta hakeliwa rini mali u fanele a ta kona kwalano loko ve a nga swi tivangeni hi karhi u ta ta njhani mundzuku loko vanhu va fanele va tiva khesi ya ka vona hi pfuka ku khomiwa swimanimani a nge le ku yeni a court va fanele va ta kona mundzuku va ta swi tivisa ku yini va ku a mi fanele n'wina se mi tirhini ntirho lowu ya hinkwawo wa ku hi tivisa no sungula ku swi twa na mina
hambi ni ri muakatiko ya le Giyani ni munhu wa ku titsendelekela na matiko ni le kule. So a va lunghisi va laveni va kuma va Tatana Thanyani ni va vutisa ku hikokwalaho ka yini ku zi ku va na ntirho amakhadi ku ya phalaphala ku ya na xitichi lexa xin'wana xa ku vulavula Xipedi lexiya. Van'wini nga ri kona le va kwati ngopfu vanhu va hi fonela kasi ni endlisa ku yini hikuva hina hi swi tivi vutisa Butthet. Se loko sweswi a ku fanele mi tivisa Switedi n'wina as Munghana Lonene na n'wamfa vuyeliwa hi mali ya kusuka ka tindzhawu tin'wana va nga mi nyiki. A mi yi voni systematic tribalism se yo tikomba na. Ma ni nghena ka liya ni nga tela yona laha ni hundza hi kona. Butthet problem yo sungula leswiya swa ku financial year i kusuka hi July swi ya fika July ka local municipality category B municipality swa va vavisa loko ri va fa va endla a project leyi mi kumaku ya 24 months. Swi va vavisa hi yini na within xinkarhani xexo va ta ka lembe 3 months va advertise va ku advertise hi 10 ivi ku ta munhu a fika a endla 3 months yin'wana va ku se hi kumiwa ku designer se hi lava contract ku ta van'wani va endla se ku fambe 6 months a lembeni leswi vulaka i hafu ya lembe. Loko se ka sunguliwa ku akiwa ku ve vaakatiko na vona va va CLO leyi a hi mulasi hi a ku tholiwangi kahle va tholani na vusiku a ku tholiwi futhi ku hela yin'wana 2 months. Se mi kuma ku ya fika new financial year leyin'wana ya lembe leri landzelaka ku nge se sunguliwa ku tirhiwa. Xin'wana i ku vanhu vo tala a va yi timithinini ta tipolitiki va tshikela vanhu vatsanana va ya timithinini ta tipolitiki. Se mi kuma ku vanhu lava va ku va khaselaka na yena hi ku yena na loko a ri na mali o xava tibiya xava nyama a nge swi koti ku xava swilo swa nkoka. Se phela loko masipala wu fanele wu pasisa swilo ku pasisa khasele i ti-municipal hi lava va tiwa councillors na lava ti-PR councillors. Loko hinkwavo vanhu valava mi kuma ku a va na clue ya ku loko mi lava ku developa swilo mi endlisa ku yini ende council resolution ya pasisa vona swi vula ku hi va na council resolution yo phuva. So swilo leswimbirhi hambi ho tikuma hi ri na ti-official ta nkoka ti nga dyondza va ku loyi electrical engineer loyi civil engineer i mitirhi aka lavaya va ti khaselaka. Swi vula ku hi vutlharihini mara u rhangeliwa hi bofu. So hi swona leswi endlaka ku swilo swa hina swi nga fambi hi ndlela. So input leyi a ni ta yi nyika ka varhangeri lava xo sungula ni ta ku next year ku yiwa ka ti-local government election producezani va khanselara lava nga pfuleka. Loko ku ri ku na lava ngo va na wisdom a va dyondzangi va nga vi va talini va mixeni. Loko va na vanhu va wisdom vambirhi va nga dyondzanga mara 28 hinkwavo ku va ku ri lava nga dyondzeka swi ta endla ku va pfunana ku va endla ku teka ti-council resolution ta kahle ivi va cinca milawu ya financial ta vona. Loko va project leyi humeseliwe budget yo karhi 5 million va nga ku next year loko ku July mali ya tlherisiwa a ku akiwa project liza yi hela mali leya ya available ivi va nga nyiki vanghana titender va tlhela va jika va ku hi lava hafu ya mali yaleyo kuma loko a ku fanele ku tirha tisemende ta 20 se a tirhisa 15 ku leya ya tisemende ta 5 ku va yona a va nyika ku yo mali then hi ku heta va na swilo swa kahle iko inkomo 0860002543 n'wina mi ri yini 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911. Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 14 timinete ntsena hi se ba awara ya 13 nokona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. N'wana mi yingisela hello nhlaka Masi na rasho mpfukela. I pfukele ngovo. Mpfukele hlapi loko yi kha yi ri matini yi kha yi hlambela kumbe yi kha yi tlulatlula yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko yi ri matini yi endla ku ri yi nga vi kahle. Loko
hetelela yi bela mavoko nkarhi wun'wani hambileswi yona yi excelaku loko yi ri ndzeni ka mati mi bela mavoko ku kumeka mi tshikile mhaka leyi nga endlaku mi hetelela mbulavurile na mvulavuleri wa masipala wa Giyani kulukumba SS Mabunda Mhlave. Leyi ni lava ku vulavula hi yona N'wamashi hi yona ya leyi ya timasipala mara mo mina ni ta hi tlhelo leri kwala ku sunguleni ka lembe ni nga ha tsundzuki n'hweti Councillor Thambizile ku nga meyara wa hina a Greater Giyani Local Municipality hi ku titshemba lokukulu ni twe va hlamusela timhaka ta ku budget yi pasisiwile ni tsaka laha ni tshame kona ni swi vona ku Icon swi vula ku swilo swa Greater Giyani Municipality swi ta kumeka swi kha swi famba kahle ti-services ta kumeka ti kha ti yisiwa mahlweni ni pfumela ku a va vulavulela hi ya financial year leyi nga ta sungula hi wavumbirhi lowu taku timasipala ti direct-iwa hi swilo leswi vuriwaka Integrated Development Program ku nga IDP hi ku komisa leri ku nga a principal strategic planning document ka timasipala twa hi ta yona minkarhi yin'wana mara leswi swi ni kwatisaka laha ni nga tshama kona i timhaka ta ku ingaku leswi va swi vulaka ku i mipfapfarhuto ya vona tanihi timasipala ku eka ward number 1 kusuka ka kumbe ka ward A kusuka ka ward Z ka financial year leyi hi plan ku endla project leyi na leyi a ni swi voni swi ri ku landzelerisiweni swi hi sweswo through that IDP program i mani la nga na matimba kumbe a nga na responsibility ya kumeka a ya implementa ti-project leti nga containiwa hi IDP xivutiso hi fanele hi xi vutisa kusukela kwalaho hi nga kona a switandini ka tikhanselara ta swi kota ku kumeka ti kha ti khoma tihlengeletano ti vitana vanhu ti kha ti tirhisana na tikhansele ta le ka tindhawu ezika ku vanhu va ta kota ku tivisiwa ku IDP ya lembe leri yi yime so na loko ku ri ke ni ya feyila project yaleyo kwala ku fambeni ka lembe kumbe loko lembe ri la ku hela ra financial year yaleyo vanhu va tlhela va tivisiwa na nhlamulo ni nga na yona mina i ku swi endleka ku ri vantsongo va kota ku endla sweswo meyara ku nga executive hala ka political chief whip speakera xikan'we na top councilor ti-elected representatives lava va fanelaka ku byala vutihlamuleri bya ku politically va fanele va landzelerisa ku ti-IDP programs ta landzeleriwa ene ti tlhela ti koxeletiwa nke bo July va kha va hlamusela ku ti-project ti fanele ti endliwa ti hela ina i ntiyiso ni yima na vona mara swa humelela ti fika ka 70% ti nga heli va ku va ta ti hetisa ka financial year leyi tshangamaka mara a ku na communication ku xota leswi vuriwaka accountability and transparency a ni ri mara lexi endlekaka i ku kasi swi endlisa ku yini swi swa n'wina hi ku a ni loko mi fanele mi aka xilo ma swi tiva kumbe nga teka nkarhi wo tanihi kwihi a swi siveli ku tirhisa mali phela sweswo loko mi ze mi yi khomita a yi tlheli mali yo tlhela hi ku a mi endli nchumu hi yona loko mo ze sweswi wa n'wina mi komba mi ku we have a multi-year program hi leyi yi ya fambisa leswi mali yi nga tlheli ene mali sweswi ya tlhela hi xivangelo xa ku vanhu lava va nyikiwaka mintirho a hi vulavula ntiyiso ntiyiso a wu dlayi vanhu lava nyikiwaka mintirho yo karhi ku va yi endla through ti-tenders sweswi Bob July nga swi vula ni kandziyela kona ku na vanhu hala ka official dom ni vula hala ka ti-administrative level or administrative branch ya mafambiselo va kwala ka political ni kuma ku va kona lava fanela kumeka va kha va vuyeliwa hi tshembera hi yaleyo sweswo swi hi dlayaku tanihi vaakatiko mi kuma ku ti-project a ti hetisisiwi ni kha ni ya ku heteni hi muhaxi lava kombisa timhaka ta ku na swilo swin'wana leswi swi talaka ku vuliwa ingaku a hi corruption na fraud leswo swi twelaka ingaku i milangu mara ku na leswi vuliwaka va ku mismanagement of fund wasteful expenditure hinkwaswo swilo sweswi loko hi swi classifya eka ndhawu yi ri yin'we hi muhaxi hi kuma timhaka ta ku matirhiselo ya mali
matirhiselo ya ti-resource a ma vangi kahle so mina a ni twa swi fanele swi cinciwa swi nga ha kumeki ku vulavuriwa hi swona ku hundiwa ntsena hi mhaka ku a swi hi vuyerisi nchumu tanihi vaakatiko statement swo hetelela mahaxi leswi va swi endlaka ka timasipaliti ta hina ku nga political na administrative ku na buku yin'wana ni nga busy hi yona laha mi fanele mi ri na yona mo ni mi naveta yona yi vuriwa the sword and the pen ya Alistair Sparks ni kume marito lama ni lava ku hetelela hi wona ku leswi va ta ku swi endleni varhangeri va hina va nga ti-officially na van'wani van'watipolitiki hi leswi vuriwaka a cognitive withdrawal from the situational reality sweswo swi vula yini swo vula ntela timhaka ta ku they are shutting out the minds kumbexana miehleketo ya hina vanhu laha hansi laha ka swilo leswi nga ta kumeka swi a hi fanele hi vuyeriwa hi swona mara result ya kona i timhaka ta ku siku rin'wana va ta kumeka va tlhela va tisola ku va hi nga lunghisangi kumbe hi nga landzelerisangi leswi a hi fanele hi swona ku yisela vanhu ti-program kumbe delivery hi swona swi nga hi fikisela hi nga fika kona Nemetweni hi swona muhaxi mkhenseni against 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM eka nhlekando president veri a va nga tivisi ku cinca kun'wani ku fika sweswi ka timhaka ta matshamele ya cabinet ya vona leswi landzela ku va ku hlongoriwe xandla xa holobye wa timhaka ta mabindu na vumaki lava holobye Whitfield lava nga heta lava hlongoriwa va ri xirho xa Democratic Alliance se president va nga hayi a ni tiyimiselangi ku ni nga za ni tikuma la ni ndlaku cabinet reshuffle hambiloko ku ri na ku vilela kumbe ku rila ka van'wani va vaaki na swidyondzeki mayelana na matikhomele ya holobye wa tidyondzo ta le henhla hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti ti nga le ku vulavuriweni ti nga mahungweni swinene eka mhaka leyiwani ku ya amahlweni nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela u kandziyisa na rito ka 0657443911 0757443911 loko kandziyisa rito hi ta kota ku twa ku xana wena u angula ku yini hi leri tiko ra n'wina va ka hina vanhu lava va fanele va hi korhokela va tikomba va nga vileli ku vukorhokeri a byi kuma kumbe a hi byi kuma se xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni xona nhlekani i ku ri hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti xiphiqo ku nga va ku ri yini mi vona ongeti xiphiqo ku nga va ku ri yini loko hi kha hi languta matshamele ya swilo hi ndlela yeleyo hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela mavito hi va kumini va GCIS ha rindzele ku va vuya ka hina va ta hi byela ku hikokwalaho ka yini va nga tekanga vutihlamuleri bya ku lava ku tivisa rixaka leswaku ku na ntirho wukulu wa tindzawulo hi ku loko mi ya ka community radio station xikombiso kumbe ku ta tindzawulo ta rixaka mi va mi kha mi vula yini hi leyi i radio ya rixaka na vanhu va yingisele mina sweswi la loko mi lo ta fika mi vula mi ku hey hi lava ku endla leswi na leswi ku endliwa leswi na leswi minduku swiyenge leswi nga ta khumbeka i swiyenge swo fana na leswi na leswi na leswiya a swi ta olova na ku xitatimende xi kwihi xa ku komba kumbe xana xo ka xi nga fikangi laha meni nga kona n'we mi nga na xona ni rhumeleni xitatimende lexi nga humesiwa hi GCIS xi ku ra mtlhanu ku ta kha ku endleka yini hikuva vanhu vo tlela ntirhweni loko ku ri ku na loyi a nga na xitatimende xexo lexi ni rhumeleni ni kota ku xi komba ku va GCIS va ta kha va endla leswi na leswi na leswi tindhawu leti khumbekaka hi leti na leti na leti na leti loko mi ri na xona xitatimende xexo lexo ni rhumeleni xona ni ta kota ku ni hlayela vaaki hi ku a ni vo va tsandzekile ku va ta tivisa ni rhumeleni hi kota ku xi hundzisa vaaki va kota ku tiva ku endleka yini va nga hundziwi vukorhokeri mina ni vulavulaka siku rin'wana na rin'wana loko ni ya haxa Giyani ku va ku ri na layini ya vanhu va kha va vutisa hina xiphiqo lexiwani hina xiphiqo lexiya va rafu swi nge ti tluwa swi ku chakala mina pasi ra mina ni nga teka kambirhi a ri vuyi hala hinkwaswo sweswo i swivutiso leswi va ta ni vutisa hi yo mhaka mi ni twa swi ni vava hi ku vanhu va ka hina va le ku hluphekeni va teka xiboho xa ku va ze va ta ka mina va ta ni vutisa hi mhaka ku kumbexani va na ntshembo wa ku ni ta kota ku va pfuna ma vo mhaka kona se mhaka yeleyo se hi lava ku kota ku swi lunghisa swilo leswi swi kota ku tshamiseka vanhu va kota ku tiva ku endleka yini kambe hi tlhelo rin'wana ra ntsako hi ta va hi ri laha
Mungalolwana FM yi ta mahlweni mapfhumba ya ku tlangela makumense wa malembe yi ri emoyeni hi ku seketela Makuleke Day. Ntirho wu ta khomiwa hi Mugqivela wa ti 28 ta Khotavuxika 2025 eRoyal Square eka Makuleke. Migingiriko yi ta sungula hi awara ya 9 nimixo. Vunyanyuri ku ta va matutu vana va Ntavasi. Ku ta va na mincino ya ndhavuko na swiyimbeleri leswi katsaka Dr. Thomas Chauke, Shimambana, DJ Mumba, Flora Chauke, Dr. Sandrine Chabalala, J. John, Sanfree, Themba Nyati, Wasim Gimeti, Shindedefu, Shongi na van'wana. U nga kayeli. #Mungalolwana FM. #60 Matimba ya xiyanimoya. So mingisela Mungalolwana FM na ka Africa wa vulavula ka ku tisela wona Twix suka la New Studio 2 hi le Polokwane termino ku nongona ka Africa wa vulavula ku tisela wona Twix suka ka Makuleke ila nga ta ba hi ri kona mingisela wa mina nga kayeli soletso mbulavulo wolo kumbe nongona ko wolo ngomunga ta mi ri kusuhi kwele ka Makuleke tanani ka ta xa Africa swin'we hi mi vona mira hi mina veli mara ai mina veli na ka na van'wana va technique va nge le ku pfuneni la ku lulamisa swiphiqonyana switsongo leswi ni nga na swona swa kambe a swi vuli nchumu n'wina fonani swi nga endleka loko foni kuma ku se va hetile ku lunghisela leswi swi fanele swi tshamiseka la ku va hi kota ku va hi twa tlhelo rero n'wina mu nga va famili ni rhumela ka voice note na koho ya 065 744 3911 swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini hi ndlela a ni na principal Magomani sweswi va ku mina hi khalanga sweswi ni vona ku wala Polokwane la ni le ku fambeni i ni byelela Solani ku ni ya a Ndzandzeni ni ya Mauritius a ku ri khale ka nhloko ya xikolo ne ya se mina hawu a Ndzandzeni ni ka famba na hina loko hi kula hi va pension loko hi ya pension hi ta va ka hiya a ni hlangana vona kwala band store ya kwala a Polokwane la va kha va ku hayi va kambe msirtani loko ni ta fani kha ni twa wena la ka 065 744 3911 maendlelo ya kona hi endlisa leswiwani ku ndlela ku mina na wena hi ta kota ku famba kahle eka gondo leri hi nga ka rona. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Oye Boetpet mina la ta vulavula leswi swi nga humelela tolo ne la ka masipala wa Johannesburg mayelana na tivoti leta ti endliwa against the mayor. Ku ri ku vona ka mina Action SA Boetpet yi tlanga tipolitiki kahle ne. Boetpet ya swi vona ku ri next year ku ya ku votiweni for masipala and yi aware ku ri ne vanhu va Gauteng a va tsakangi hi xiyimo lexi Gauteng yi nga ka xona. Service delivery la Gauteng ya beda kahle a ku na nchumu lexi nga ku humeleleni se ya swi vona ku ri ne vaakatiko loko va punisha ANC na yona yi ta punishiwa hi ku na yona yi ta va yi ri government wa yona ANC loko yo vota na yo tikuma yi kha yi vota na ANC so that's why yi ti yimise asayitini hi nga ri a yi le ku supporteni ANC yi languse next year kahle loro va ti byela ku na loko vo ka va nga supportiwi ka Tshwane a swi na mhaka va languse 2026 kahle hi ku vona ka mina Boetpet. Hayi Boetpet na muhumelerisi mina lexi ni nga xi hlamulaka ku why va komba hi tintiho van'wana tipolitiki yes na pfumela ku varhangeri ti-directors na yini va nga va hi vuyerisa ndhawu mara lexi humelelaka Boetpet laya ndzeni laya ku na ti-political position leswi swi vula ku tin'wana ti-directors to kokiwa hi tinhompfu ku hi ya hala a hi hala a ku na lexi va nga xi endlaka loko ha ri ka ti-department leti nga na ti-political position wa ha twa hi vona van'wana politiki ku va kona laha ndzeni ka department a ku na lexi mi nga xi endlaka Boetpet va hisa lava vo lerisela ku sweswi hi endla leswi that is why mi kuma ku va na probleme aka ti-directors ka ti-HOD futhi HOD swi wese va ku HOD i political position and i le henhla ma yi vona hi yona yi tekaku last decision leswi vulaka ku hambi wena wo endla yini a ku na lexi nga ta endleka hi fanele hi humesa ti-political position endzeni ka ti-department ku sungula hi ku nga ta tirhiwa Boetpet.
sweswo mingisero mungana non FM kulo salsenga tingari tingani yiba awara ya khume nharhu ta kuma mahungu emisava na rhulani mzamani hi ndlela yeleyo se a hi ku tumingiselo mina ku u angula ku yini ku ya emahlweni ku na vatsundzuka xandla xa holobye lava Andrew Whitfield ka ndzawulo leya timhaka ta vuncincanisi timhaka ta mabindzu ya mfumo va languta hi ndlela yaleyo hi lava va nga ri ku fambeni tanihi xandla xa holobye wa ndzawulo leya ya DTIC, Trade Industry and Competition hi ndlela yaleyo. Se loko swi te tano hi vo va nge ku nga vuriwa leswaku va hlongoriwile ka ku va xirho xa cabinet ya President Cyril Ramaphosa. Se ke swi nga va swi vula yini? Mi ta tsundzuka un'wana wa varhangeri va Democratic Alliance a Eastern Cape. Sweswi awara ya n'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava na Rhulani Mzamani. Kusuka kwalano hi lava ku bula na va DA na va ANC hi twa ku kahle ku endleka yini, va fike njhani ka xiyimo lexiya xa ku va ka ku pfumariwa ntshembo ka vanhu lava vambirhi. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. kwalani ya Asia government ya hina kahle yo ya hi feyila wa tshika wu ya kwale ka Home Affairs ya kuma swa ku hey va ka kule network sa hi swi swa ku network hi fane hi yima kanjhani, network hi fane hi yima kanjhani ku ri ta hina hi ve hi ri right. Hikuva buka online loko fika le va ku 2 o'clock mara loko fika kuma swa ku a ku na network baba, ku na network wo tshama we laha benchini va ze va fika va ku ha nkarhi wu fambile. Tika na Maxumi Khalanga xikan'we ne le ka muhumelerisi ne le ka vayingiseri hinkwavo va nongonoko lowu. A ni la ku hatla ni languta xirhalanganyi lexi endlaka a masipala wa Joni ku nga vi na ntshamiseko, ku ve hala tlhelo vaakatiko a va kumi service delivery. Se hi leswi masipala wa Joni loko i ri matimbeni ka wona endla business rin'wana na rin'wana leri ri lavaka hi ku rhanda ene ku na lexi nga ta humelela. Xo sungula a wu na nchumu masipala wa Joni, a wu na property, a wu na ndhawu ya vona wo tirhela ka yona. Ndhawu ya vona yi le Braamfontein na le Sophia Town ntsena, laha kun'wana vo lo qacha va hakela mali yo tala. Timovha leti nga la ka masipala hinkwato a hi ta masipala, ta tikhampani tin'wana leti va ti nyikaka mali yo tala vo lo qacha. Na michini wo printa kunene vo lo qacha, leswaku na phepha rinene leri ri vonaka masipala ri hakeleriwa mali ri lo qachiwa ka khampani yin'wana. So a wu na nchumu masipala wa Joni, wu teka mali leyi a wu fanele wu tirhisa ka service delivery vaakatiko va kuma vukorhokeri wu qacha. Hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana, kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwenu Palamende ya Rixaka, leyi Afrika wa vulavula. Sweswo mingiselo mungana lona FM kompandlela na wona ka Afrika wa vulavula ka xitichi lexi very va GCIS very ka vula a va swi vona ku va endle xihoxo hi ku ya hi tatana ra vona, va swi vona ku va endle xihoxo ku va nga tivisangi rixaka eka mhaka leyi hi vulavulaka hi yona namuntlha. A va hlekete ku kumbexana va ta ya kwele ka switichi swa miganga leswi swi nga kwahala mugangeni ku va tivisa. Se a ni lavi ku vula nchumu kambe ma swi twa ku loko vanhu va nga swi tivi swi vula ku mi tivisela swi nga tivisi swi nga ta ka swi nga twiweku, ma swi vona hi la xiphiqo xi nga kona. Se veri va endle xihoxo va ta swi lulamisa. Se mi nga ya n'we mi ya lava vukorhokeri, mi swi twile mi byerile ku veri ku na vukorhokeri, kambe lexin'wana ni nga xi kumangi ku xitatimende xa ku komba ku tanihi GCIS va tivisa vaaki ku a ni xi vonangi xitatimende xolexo, kambe na n'we mi nga na xona loko mo xi kuma mi nga ni rhumela. Kambe hungu leri ni nga ri twa kusuka ka muhumelerisi ku ya hi laha va nga vulavula kona na tatana Thanyani Ravura i ku veri va tivise va tisola ku va nga mi tivisangi, na swoho va tivisile
switichi swa muganga kambe va tisola ku hikuva va fanele va mi tivisile himpela ku mi swi twa ka xitichi xa rixaka hi ku i xitichi lexi swi tivekaka ku xi khomi hinkwako ka vanhu lava nga ta khumbeka a swi vona hinkwako xa khoma ni vula ku loko ku ve munhu na xiphiqo ile Tzaneen waya a Giyani Mindoko loko ri ku na xiphiqo munhu ile ka Malamulele waya a Giyani Mindoko loko ri ku na xiphiqo munhu ile Elim waya Giyani Mindoko ma swi vona se loko i kha tirhisa xitichi xa muganga swi vula ku se wo tirha vana va nga kwa tlhela ma vo maka kona se swin'wana swa leswi a va kha va ku va kombela ku khomeriwa eka swona mina leswi lo taka mihleketo ya mina ku hava loko va nga vi na ku tsakela kambe ku khomeriwa kona va komberile kambe vo ka va nga lava ku tsakela va zanga va vona swi ri na nkoka ku swi fanele swi ndlisiwa leswi se loko va vonanga swi ri na nkoka xivutiso ku ntirho wa vo yini se hi laha n'weta ni hi rixaka se mina na yi susa ka mina la se yi sukile ka mina se yi le ka n'wina tanihi rixaka ku n'weta ni hi rixaka mi ri yini se na ri teka riqingho rero ka 0860002543 va African National Congress va tikomba va nga ha swi kumeki ku va hi kota ku va hi bula na vona ve ri lava nga kona va na SG se a ni tivi ku swi nga va swi vula yini kambe va DA hi ta bula na vona sweswi i hafu ku bila wara yan'we hi ta bula na vona va DA hi vo lava va nga rhumela mhaka leyi Sis Belinda hi ta bula na vona tanihi murhangeri wa caucus ya City of Johannesburg hi vona ti-sponsors ta vote of no confidence leyi nga Khinsama Matolo se hi ta twa ku va ri yini na koho a va susumeta yini ku ze va fika laka ku va na vote of no confidence riqingho ra mina se ri tshamisekile hi mahlweni 0860002543 loko ni nga se ri teka riqingho rero yima ni fanele ku twisa loyi hayi hlekani khalanga na mumelerisi no la ku phawula nyaka ile ya vukorhokeri lebyi fanele ku endleka mundzuku Giyani no twa ni nga khomekangi kahle hi mhaka maendlelo ma kona vanhu va le ku tlele emitirhweni a ni ta kombe ku na vona va kulukumba lavo loko va ta hlamusela tanihi ku va mi ri ku halaveni loko vo tshika va humelelini va tlhela na yena luya a nga rhumiwa ku a endla ntirho walowo ku a hlamusela vaakatiko u tshamele yini hi swona sweswo ku na mhaka laha a swi kona ku va nga tumbeta mhaka yo fana na leyiwani just nje ku ri ha xivangelo swi fana na ku phela leswi va nga swi endlisa swona swi fana na ku hi mi dlivela na ku deposit eka mali bank mi nge fambe mi welele hi mhaka yini i ku ma swi ta ku swi benefita n'wina sweswo na ku va mi tisirhelela ka vugevenga se vona i xini lexi endlaka va za va tumbela ku ta fika kwalaho tanku xikalavito inhlekani Khalanga na ku vula ku khalimamba loko mi ta va mi swi kotini ku mi tivisa rixaka ku ta va ku ri na vamfumo wa le xikarhi lava nga ta va ta nyika vukorhokeri ka vaakatiko va Giyani Mindzuku hi ku ni pfumela kahle leswaku tanihi vaakatiko a hi nga ri ku tiveka nchumu at all ende mhaka yaleyo i mhaka leyi tsemaka nhlana swinene loko ri ku ha swi tiva leswaku ku na vatirhela mfumo lava holaka hi timali ta vahakeri va xibalo mara va nga ri ku tirheka ntirho lowu a va fanele va tirha wona hi ku ya hi ku twisisa ka mina hambi ku ri masipala ya Giyani na yi sola swinene na pfumela leswaku va ta va swi kotini ku kombela nkarhi loko ri ku swi nida ku xava kwala ka radio va xava va tivisa rixaka hi ku swi ndla ingaku hi loko Mindzuku a swi ta endleka vanhu va fika va tshama kwale ku nga tivani va ta pfuniwa hi ku vanhu va swi tivi so inkomu Khalimamba swinene i Mkasi ka Ndhambi inkomu minjhani hina hi pfukini lexi endlaku i ku vanhu lava loko va za va hola kan'we ro sungula ra vimbirhi a nga ha ti kahle ntirhweni loko a ti ntirhweni wo fika a pfula ofisi sweswi ku titimelaku sweswi wo fika yi pfula ofisi a pfulela mimoya leyo hisa a suka a famba mani ta ku vanhu lava tirhaka na munhu loko va nga n'wi voni a va report ene na vanhu loko va thola munhu ku munhu loyi i tirhaka xiyenge xa so ku na vanhu lavakulu ka yena a va ti va ta kamba va vona ku munhu loyi hi nga n'wi veka laya i le ku tirhenike ku fana na loko munhu a ri na ndlana u yi phamela swakudya loko a yi phamele swakudya yi ta dlaya hi ndlala se na vona vanhu lava tholaka vanhu a va languti ku vanhu lava hi nga va veka va le ku tirhenike va ta tirha mara loko va nga langutisiwi va nge tirhi ku na vanhu lava tirhaka na hina va report inkumu
sweswo mingisero Munghana Lonene FM na ngona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku wena u khome timhaka andaka lexi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ai amukeleni lo mingisero hi twa ku khometi inhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene Butat. papa min Mi pfukile. hi pfukele bote ngobo Hi pfukile. akhenza Imgwena la ka Bongeni. Ai Yishi akana mingi ni sungula hi ku loko ku ri va avo swilo swa langutisiwa kahle n'wamfani mi hola ngopfu mi tirha na mitirho ya vanhu van'wana sorry ku vula sweswo na swi tiva ku mi nga ni vutisa ku swi kahle mi tirha na mitirho ya vanhu van'wana hi ku hi ntiyiso lowu nga kona mara ni tsakise ku na un'wana a nga vulavula a ku ko va na matirhelo mo karhi ma nga na tribalism andzeni ni tsakise hi mhaka ku ri na loko mi nga si boxa maviti ya vanhu lava nga na vutihlamuleri aka swilo leswi hinkwaswo a ni ka ni ringeta ku swi checha la n'wina ku a nge zi a ri wa ka hina mi fika njhani kwalani hikokwalaho ka hina mi fanele mi hleketelela sweswo a swi sunguli Butet ene loko mi nga cheka swilo leswiwani a swi va la Limpopo ntsena matsundzuka ku tane ku va na liyani mi nga bahuwa hi yona a swi nga fanelangi hina 30 years ka democracy a ni tivi democracy ya ko swi vule sweswi na liya ya ku va i Munghana Lonene a nga rhandziwa a Mpumalanga ene ku na vanhu va ka hina va vulavulaka i ririmi ra Xitsonga le a Mpumalanga mahungu va ma kuma njhani loko n'wina mi nga rambiwangi maybe leyi kumbexani loko hina ta ta fika hi swi compare leyi hi ku va kona mara maybe tinhlayo te le hansi a Limpopo laha hi kumeka ku hi tele koho swi ta njhani Munghana Lonene a nga swi tivi na vo vaakatiko vo hi voxe kwala ku fanele ku tiva ndhawini ya vona va nga swi tivi loko mi nga cheka maybe ku ringeta ku tlhela ti hlamula kwalaho phela loko ti ta tindzawulo leti a ti fanele ti siya vaakatiko va kwala a Limpopo maybe Giyani in particular va phemile nyana swin'wana a ni ngo va swi vona vusweti byi tele ku na munhu a nga na catering company a yi le ku tirheni for nkarhi wo leha mindzuku mhaka leyi nga kona mindzuku a fana phema nyana a ta kota ku hlaya swin'wana a ta ndza na ti-tax return a thola na vanhu vambirhi vanharhu va yimayima va ka va sevha vanhu swilalo leswi nga kona ku le ku sayiniweni ko va ku thikweni ka swibokisana ku yi tirhile hi yini Giyani hi tirhile hi yini kwihi mara loko mo tshama hansi mi yi landzelerisa kahle mhaka leyi loko ku yiwa a tindhawini leti tin'wana leti vona vanhu lava nga na vutihlamuleri mitwa nga ri vambirhi na va huma ka hina hinkwavo va ri vambirhi swi nge endleki va nga endli swilo swa right a va ta va byerile vanhu lava a va ta swi kota ku va na xiave aka leswi nga ta ka migingiriko leyi nga ta va ka yi endliwa loko ku tindhawu letiya so ene yi sungula ku ri as opposed to that va ta va swi endlile loko ku ri ko kumeka ku ri na munhu wa Limpopo loyi a nga ta va a tisa ti-service aka ntirho lowu nga ta wu ri kona mindzuku swi ta swi tele ngopfu va va huma ka vanhu lava va nga va ka vona vo ngo va front va va phusha ku a va ta endla leswi va endlaka swona ivi ku dyiwa mali mara mahungu yo tsakisa twanani veri kuna sesi Eunice Nkuna va suka ka GCIS ni mani ni twa ku va ri yini Khensile papa i mani hi twa ku vatweneni va pfumala hi kandziyeriwa loko ku ri ku timhaka ku va kona kwala ndzeni a va ndli swona a va hi represent hi ndlela ya kahle ni mi twile papa inkomo 0860002543 nongona ke Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela loko ni ya ambombela na tatana Ncindani Eric Mabasa eka ya ka huvo yo endla milawu ya mbombela loko Premier Mandla Ndlovu va kha va pfula huvo liya hi hlangane na murhangeri wa GCIS a Mpumalanga a ku ri yena tlhavona na ku swilo swi famba kahle tindhawu vanhu lava nga kona lava va hoxa xandla ka ku vula a swi olova ngopfu ku tirha laha siku leriya ndzawulo leyi ku nga na va sesi Eunice Nkuna sesi Eunice nhlekani inhlekani khalangana ku xeweta vayingiseri va Munghana Lonene FM a khensa swinene mani va ri mindzuku ku na ntirho wukulu lowu nga endliwaka a Giyani tindhawu to hambanahambana ti le ku teni i va mani lava taka xo sungula khalanga hi lava ku kombela ku khomeriwa aka vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene ku va hi nga swi kotangi
ku tivisa nkarhi timhaka ta mundzuku leti nga ku endlekeni la Greater Giyani Municipality. Hina va government communications hi rambe tindzawulo to hambanahambana na swiyenge leswi tirhisanaka na mfumo leswaku swi ta tisa mphakelo ka vaakatiko va Greater Giyani. Se ku na ti-department to hlaya leti vayingiseri va nga ti hleketaku ku ti ta va ti ri kona. A hi tona ntsena, ku na varhafu tanihileswi swi nga tshahiwa ku sungula. Ku na swiyenge swo fana na va MGDA, ku ta va ku ri na tibanki, ku ta va ku ri na va government employee pension fund, ku ta va ku ri na maphorisa va ka Home Affairs. Va hlayile nyana vanhu lava nga ta va ri kona mundzuku. Hi ta va hi ri la a parking ya ka masipala wa le Greater Giyani Local Municipality Khalanga. Leswi mi nga sungula ku kombela ku khomeriwa xivutiso ko va ku ri ku i ncini xi nga ndlaku mi swi rivala? Ni local project leader Khalanga local ni vula ku wala kaya lexi ni nga vulaku ku as a local project leader yi nga swi endla i ku va hi tivisa ti-local community media houses hi ti-24 I think a ku ri wa vumbirhi hi ve na workshop laha a hi vitane ti-local community media hinkwato va ti-newspaper na va ti-radio hi ta heta va hlamusela timhaka ta ku hi na ntirho lowani hi ti-27 hi vuya hi rhumela na kolomiya ka ti-social WhatsApp groups ta ti-media houses ta local. Se leyi nga ni tlunya ya leyi yo la ka ti-national level a hi nga zangi hi swi fikisa ngopfungopfu mina loyi a vulavulaku a ni concentrate ngopfu ka lava va ti-local media houses. Un'wana muyingiseri i nghenile a ku hi mhaka ya ku lava va rhangelaka GCIS a Limpopo a hi va vulavule ririmi ra hina hi swo swi endlaku ku va nga ve na ku tsakela ku lava ku tiva ku endleka yini leswi hi mhaka ya ku ka swifundha swin'wana loko mina ni swi vonini ti-event ta muxaka lowu tiva koho a KZN Ukhozi yi ri koho ni swi voni ti-event ta muxaka lowu tiva koho a Eastern Cape Umhlovo yi ri koho kambe hikokwalaho ka yini loko se swi khumba ku mi ta na swi tiva ku siku rin'wana mi ta ya ka event yin'wana kumbe mi nga ri local leader n'wina tin'wana ti-radio tiya se va ta ku swi vula ku le ka nkarhi wa ku yiwe Giyani a hi kandziyeriwa hi Mutsonga wa ka hina se Eunice Nkuna. Ni anina ku hlamula ka ku hetisa ka kahle ka leswaku hala a Mpumalanga na le KZN a va ri kona and na pfumela ku mi nga va mi vula swona muhaxi ko va ku loko ni ri la ka local a ni vi na vumbhoni bya kahle swinene aka mhaka ya ku varhangeri va GCIS laya ka province a hi va ririmi ra Xitsonga no hleketa ku va ringete ku balansa loko mina swi langutisile ku murhangeri wa hina i vulavula ririmi ra Xivenda ivi la n'wi landzelaka a vulavula ka Xisotho ivi hale Giyani va veka mina no hleketa ku hi ku vona ka me a va ringete ku balansa hi ndlela yaleyo Khalanga. Hayi ni ta mi pfumelela ku hayi mi ndle xihoxo mina lexi xihoxo ni xi vona i ku n'wemi loko va balansisa sweswo a mi yisanga proposal ya ku a hi fanele hi tivisana le ka national radio station hi ku kule ku ngheneni vanhu vo tala ve ra va nga swi tivi kwa hi nga kona lava van'wani va kwala ka Mageva van'wani va le ka N'wamatatani kumbe mi lava ve le kwihi kahle ka ntirho wa mundzuku kumbexani ku ta na vanhu lava va nga khumbekiki. Hikokwalaho hi kombela ku khomeriwa aka vayingiseri hinkwavo ku va hi hoxisile hi nga tangi ta tivisa aka xiyenge lexa radio ya rixaka ku a va hi khomeli a va tiva kwala ka Mageva na va kwala va Mbawula hinkwavo na kwala ka Nkomo kusuhani a va tshineli mundzuku va ri ko hi endle xihoxo hi kombela ku rivaleriwa hi pfumela ku hi ta swi lunghisa aka nkarhi lowu taku xihoxo xo fana na lexi a ni voni ku hi nga tlhela hi xi phinda futhi. Khenseni sesi Eunice mina no tsaka hi ku siku rin'wana hi ta twa va ku xiphemu lexa nongonoko lexi xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va GCIS Limpopo. Khenseni sesi Eunice inkomo na siku lerinene. Inkomo swinene ka vayingiseri na n'wina Khalanga. Hi tselani hi ku va byela ku ntirho lowu hi vulavulaka hi mundzuku wu sungula hi nkarhi muni.
mindzuku a va tiva ta va va ri kona laha hi 9 o'clock hi na tindzawulo ta sungula ku fiketela hi ma-7 hi va hi karhi hi vekaveka switendani swa hina na switulu ivi hi 9 o'clock service delivery ta va yi sungula hi langutele tindzawulo to ringana va ma-70 ya tindzawulo to hambanahambana lava nga confirma ku va ta va ri kona mundzuku maxi sesini siku ra n'wina ri vele rinene ku dya ku engeta a ni ku ni ta mi vona mundzuku hi mvhulu hi wa vu ntlhanu ni tirha la giyani kambe mundzuku hi la hi ta va hi ri ka makuleke hi khensile swinene nkarhi wa n'wina mi va na siku lerinene ku khense mina swinene inkomu inkomo sesi Eunice Nkona va suka ka GCIS ve ri va le ka local swilo swo olove ngopfu loko va lo fika va tsala xiringanyeto va ku proposal a hi kombela ku hi partnera na National Radio Station Munghana Lonene FM tani seri ta twa sweswiwani va kha ku Munghana Lonene yi ta va yi rile ivi vanhu va kha va swi tiva ku na ntirho giyani ku endleka yini kambe ve ri va ndle xihoxo va khomele nani va ndle xihoxo swi nge he phindi mara hi ta va hi langutile na hina ku loko va ya kun'wana ku ndleka yini hi ta tshama hi veke ndleve hansi a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi ivi kusuka kwalano hi bula na caucus leader ya City of Johannesburg ya Democratic Alliance eka Afrika wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa volithuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko i yini vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya lithuli yi lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena a va ha ri kona ka ha ri hako swa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va ye va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i n'wana nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM a nga heti nkarhi hi tsutsumela ka murhangeri wa caucus ya City of Johannesburg sis Belinda hi bula na vona la kusuka ka Democratic Alliance va le ku nghena ka nhlengeletano yin'wana kambe no la ku bula na vona timinete timbirhi. Belinda, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon to the listeners. I did not even want to venture into pronouncing your surname. I realized I will butcher it and you will be very angry. Hence, I'm sticking to the name. No, it's fine. It's Echio Zonjoku. All right. No, it's fine. Thanks, man. Maybe let's start from the beginning. As the Democratic Alliance, what is your reaction with regard to what happened yesterday after you shall have sponsored the motion of no confidence to the mayor of City of Johannesburg? Well, we're obviously disappointed because before we went into that motion, before the motion was tabled, we were given assurances that some parties would like to remain anonymous, and even some councillors who wanted to remain anonymous within the ANC were willing to, vote with us in that motion. And unfortunately, we were also made aware that the day before that some people are being, stifled and threatened, or let me say intimidated, that they need to toe the party line. So as disappointing as it was, we were actually not surprised that some people were changing their tune inside the chambers. As we know, a day is a long time in politics. I see. And what prompted you to sponsor the motion in the first place? Let me just say, the mayor of the City of Johannesburg has failed the residents. Residents of Johannesburg has raised concerns about the collapse and the acceleration of service delivery collapse in the city under this mayor since he came into office. If you drive through Johannesburg, you will see dug up holes by some of the entities that are not being closed. The reinstatement's not getting done. We have power outages. As I'm speaking to you, I'm sitting in the dark as well because one of the transformers or something has blown up. So people are sitting without electricity and power. There's corruption that are not being investigated. Letters are being sent to the executive mayor. He's not acting or responding to any of our concerns. And he's only spending most of the money allocated in the budget in areas where he wants to secure votes for the ANC. And we're saying he's a mayor for the City of Johannesburg. He shouldn't only be a mayor
for the African National Congress. And that is one of the reasons why we sponsored the motion, because we did not get the response from the executive mayor on concerns raised by residents as well. And residents told us, you write letters, you are going to court, you are trying to engage with the mayor, you report to COCTA, and this mayor is not listening. What else are you going to do? And we realized that he's not going to listen to anybody. We are going to have him have to put a motion of no confidence in a response to our residents' demands as well. So as we conclude, Belinda, now that we are here, what's next? Well, there's a number of issues that had been brought to our attention since yesterday, since Tuesday as well, where whistleblowers have brought information about corruption in some of the entities. There are letters that we've obviously written to COCTA. The MEC of COCTA had responded to acknowledge that we must please give him 7 days to respond to the concerns that we have raised. And we are very pleased that at least something is being done and looked into the city of Johannesburg. But obviously you'll see a lot more criminal cases opened if we go through this, because we've asked the lawyers in the caucus to look at some of the documents that are brought by whistleblowers to us. So you will be seeing criminal cases opened against officials and in some cases politicians as well, subject to obviously the evidence available to us. Belinda, it's been a pleasure speaking to you. Thank you very much for affording us this time to speak to you this afternoon. Enjoy what is left of your Thursday. Thank you. Bye-bye. Bye. So mingsono mngana Lona FM malabo iba emrangeri wa ntlawa wa DA eka masipala wa doroba ra Joni. Komisa leswa ibula so akuri ku hikokwalaho ka yini va susumete timhaka ta ku pfumala ntshembo ka meyara va kombisa ku hey kuna swo tala swi nga ri ku fambeni swo fana swin'wana swa swo hi leswi nga vuriwa hi n'we vayingiseri swa ku kun'wana ku ceriwa ku tshikisiwa sweswiya ku nga lunghisiwi timhaka ta vukorhokeri byi tele ku khensameni eka doroba ra Joni na ku va vona ka va kha va tirhela ngopfu a tlhelweni leri ri nga ra va vona ku ngeti va nga hetelela va kumela tivhoti vandla ra ANC mi swi twini sweswi vula ku minkarhi ya ku tala miehleketo ya n'watipolitiki minkarhi hinkwayo yi va yi kha yi languta I mean emfundhisi va nga vula swona ku yi tshama yi kha yi languta nhlawulo lowu landzaka se ve rivele ku tirhiseni mali leyi a yi fanele yi korhokela vaaki hi ku angarhela va doroba ra Joni ku va korhokela lava twaku ku vandla ri nga hetelela ri kuma tivhoti kumbexana ku nga ku ri swin'wana swa leswi hetelaka swi hi fikisa varhaka ku ve swikweleti swin'wana swa gezi swi ta rhabiwa se loko swikweleti swi kha swi rhabiwa ku rhabiwa swa vamani swa lava va nga hakeli lava va hakela ku endleka yini hi vona ma vo maka kona se swin'wana swa leswi va vulavula hi swona va nge ka ta yiwa mahlweni nyipa yi helangi va ntsundzuxa vavohosi vavohosi lava ku hayi hi mina nyipi a yi heli se na vo va DA va vula tani veri a yi heli nyipi va ha ta ya mahlweni na yona ku vona ku va lwela vaaki va doroba ra Joni hi sala leti mina ta 20 hi la ku twa wehe ku ri yini ka 0860 002 543 hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka timhaka tato va African National Congress tanihi ntolovelo a hi va nyikini na vonkarhi wa ku va ta hlamula loko se hi va yisa moyeni ve ri hayi ku na deputy secretary general hi na vona laya ve le ku tlangeleni 70 wa malembe ya Freedom Charter leyi ni nga twa Professor Thembasona va ku yi tsariwe hi valungu a ni tivi a hi ku hi la ku ta va vutisa na hi sweswo se va kumekanga se tatana swa vona kwala mi nga ko a hi lava ku vulavula na va DA swi helela kwala a hi la ku vulavula na vo va ANC kambe vo khoma lava tshika se loko va khoma lava tshika swi vula ku vanhu loko va vulavula va ta vulavula leswi vo va hleketaka swona hi ku lava va fanele va vulavula leswi nga ntiyiso a va le kuteni va ta vulavula makumembirhi timina ya thayisi ba awara ya mbirhi ka Mngana Lona FM a hi hundzeni laha ni ta vuya ni teka riqingho rero endzhaku ka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero Mngana Lona FM nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Mngana Lona FM komadala 0860 002 n'wana ri i twa le tsakile ma ni tsakile ni nga tsaki yini ya ka Makuleke ai ka Makuleke na ai amkeleni mingisero lo nhlekani Buthpet boto mina Mfukeni epokeni epuxeka n'wina no la ku nghena nyana ka leya vukorhokeri Buthpet no la ku kombisa nyana swihi swimbirhi ntsena a ni nge zi ni lehisa ngopfu ma vona
swa tikomba ku na swilo leswi va swi vulavulaka loko munhu a ku and then i vulavula a ri ndzhaka wena a nga lavi ku wena i swi vona i situation leyi se yi nga kwala Giyani manjeni ku Vatsonga va tindla vona ni mi tshama mukami mi ya pota ka Khalanga se hi hola ta va jampa hi va komba ku Khalanga a nge n'wi byeli se a ni tivi na ku loyi a nga byela n'wina i mani mi swi vula moyeni va hetelela va ta va fikini na vona va sesi Eunice Nkuna va lava Bootpad xiyimo lexi hi nga ka xona hina loko ni xi langute kahle munghana lowunene hi yoho leyi a yi fanekele va kote ku va yi va hlamuseta ku va xava nkarhi hi mhaka ku bona mingisero mina na mitwa ku matshwa mina ku vulavula mina ni ku liya se hi pfarini masaku hikokwalaho ka yini ku hi liya hi pfarini va ri va ndlile xihoxo va pfumerile swamaswetso ko tlhatlhelela kona swi a swa loko munhu a za kombela ku rivala loko a va ku kaleteni a mi ta ya mahlweni mara va ri va ndle xihoxo na mina na va kombelela a hi hundzeni ka yaleyo muyingiseri wa mina kombela tanani na yin'wana okay Bootpad inkombo hi nga hindza ka yona mara a va nga ta hindza hi Makuleke twanani Makuleke ku mi xavisa njhani kwalano ya ntiyiso very true ntiyiso a hi hindzeni ka va ta nghena ka yin'wana hi ku hi leyi a ni lave ku hlamuseta yona inkomo mi nga si famba ni twe mi vulavula hi timhaka ta Makuleke i ntiyiso ene va ka Makuleke va xave na nkarhi ene loko mi byela mi xava nkarhi a boheka ku vulavula hi swona na mina mundzuku ni haxa kweleni leswi a ni fanele na kwalaya ya ni ya haxa kona loko a va xave nkarhi i ntiyiso nghozi sweswi mi swi vulaka ka Makuleke ta mi yingisela kunene hi ri moyeni hi ku hi le kule Bootpad a hi le kusuhana site rero xitsundzuxo xa mi ka Makuleke hambo mi nyika nyama u oxiwa mi nga chavi dyanani mara ka tinhlengeletani leta tin'wana mi ti vona hi ri nkomo a ni mi twangi 0860002543 tinhlengeletani tivi ka Makuleke but swilo hinkwaswo swi ta va swi koka Makuleke hinkwaswo na le kaya ni vurile ku ha network ka Makuleke se a ku na ku ni ta ku va fika ni vula loko se ri ndzeni ka Kruger ni vuli hala mugangeni a ni tivi mara loko ri ndzeni ka Kruger ku hava network se loko ri hava network swi vula ku mi dzimi ni fonela ni le network ku a amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani hayi papa mina mi pfukeni n'wina hayi pfukeli bota mina ku na standing wave kwalano timani radio bota alright papa inkomo mina ni kombela kwala mi enela ka Madosi station timhaka leta ka Makuleke tanihiloko va tivise leti ni va ni yima na swona tanihi ku tivisa leti naswona yin'wana ndlela yin'wana mara hi nge vi hi wela ka yona hi mhaka ku va hi nga tivi ku va yi tivise hi ndlela yo fana yaleyo ku va tivisa leti a ni swi tivi vulavula yini bota a ni vulavula hi ndlela ka Makuleke ku na yini ka Makuleke tanihi ndlela ka siku leri ku nga tivisiwaku ku ta va na ndlela yin'wanyana leyi ku nga ta va na mitlangu leyi nga ta va vulavula swin'wana swo hambanahambana mayelana na leswi ta ku hi ku fikisela hala ndhawu ka ntlangu wolowo fanele ka Kruger okay yes ku na ntirho hi ta va hi kha tiphina na n'wina loko mi ri la ka Madonsi mata a ni hikuva kusuhi mata hi ta hlangana la ka Makuleke hi Mugqivela kwala kusuhani kwala ka Menele kwalaho zwakalani ra mtlhanu hi Mugqivela ta ri laha mindzuku ho haxa ntsena mara hi Mugqivela tanani hi ta heta tiphina ku ta ku ri na ntirho wukulu ngopfu swa kheseka Khalanga hayi papa vutshila kwala ka Madosi station a ni swi twa papa vutshila kwa loko no tekisa voko la ke chai kahle se amukeleni n'wana mingiseri twa 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM seke ku na vanhu vo tala lava ni hlanganaka na vona laha Giyani loko ni kha ni haxa Giyani van'wani va ta hi Mvulu van'wani va ta hi Mugqivela hi ta va hi ta haxa kona hi Mvulu loko ni nga hoxisi ni ta mi tivisa Mindzuku kambe ni tiva ku hi ta haxa kona hi Mvulu leyi a Giyani se Mindzuku hi ta va hi kha hi haxa hi ri ka Makuleke mayivo mhaka ko kambe ke a hi amukeleni lowu mingiseri i nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene Bakalanga papa mina mi pfukini na hi pfukeli papa hina nchumu hi ngo vona xipfukini ma a khensa hayi mina moni ku gegegenyana hi le hala ka tipolitiki leya Joburg leyi leya tipolitiki Khalanga leya ya hlupha ya tika straight le ku tikiseleni ngopfu na vaakatiko ni
vulavula na n'wina mini le Joburg swilo leswi nga la Joburg Khalanga nkarhi wun'wani hleketa no vuya kaya a ni nge vuyani kaya ko endleka yini mungona no vuya kaya ku tika ngopfu Khalanga ni mi byela last week u dovuluwe munhu na ha ku heta ku n'wi vona within 30 minutes amahlweni ka mina ene swilo leswi nga ta mi hlamarisa Khalanga ne ma vona hi tolovelo lowu a hi tiva wo khale i ku loko za ku dlayiwa munhu ndhawini kumbe ku humelela swo biha ndhawini a mi ta vo maphorisa madzumba ma ri koho ka ndhawu yaleyo ku cheka madzumba ku dlayiwa vanhu vambirhi siku rin'we laha ni tshamaka kona ya mara sweswo ko Afrika-Dzonga ka ha ri mihlolo se mi nga ze mbuya kaya mhaka sweswo papa Khalanga ma vona xilo that's why ku matihla kwahla voniwa mi vuri Khalanga loko wa ha ri kule na swo phela wo vulavula mara a wu swi twisisi ku humelela yini sweswi hi vulavula hi swilo swa reality swilo leswi hi swi vonaka everyday loko basikisi lowu ni za ni huma tirhweni ya tlela Khalanga hambi lowu ni nga tivi rongo ni boheka ku va ni ri ndlwini tiwese ku nga xiswona la Joburg ene ku kahle loko mi va ndlwini mina ku ndlisa ku yini yana ndlwini mina ni ta va ndlwini ku ni chayisa hi 5 Khalanga mara hi ri yini munhu loyi a nghenaka hi 5 ya mavo swi tika loko swi fika kwalano mina ni nga va right ku ni nghena na pundu ivi na na chayisa na madamu mara hi ri yini yena pundu lowu i madamu lama ni chayisaka woni andlwini ye o huma so safety ya yena ile kwihi ene loko hi vulavula hi timhaka ta ndhawu leyi ni tshamaka yona meyara ya kona since ni tala June 2003 na sweswi ka ha ri yo meyara mara a ku na ku cinca a yi cinci nga ko va vuhosi swilo swa kona mara a ku na ti-changes ni mi byela swin'wana ni kombela ku mi byela mahemba ku hava meyara 2003 na namuntlha na namuntlha no ni right Khalanga a meyara i khansela u vona lowu nkayele lexi eka Afrika wa vulavula ni ze ni rhungiwe botpete nenge ni kume accident kwala N1 ni swa la Mkopani va rele ku ni fourth tracker or inspector xi le Mkopani ni rhungiwa ni lo life ni nga temetwa ngedla nchumu pe ni nga tshama ni twa la ni ze ni n'wi byela va tshika mina botpete like a ni ri na medical aid ni ze ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg ku hava private la Mkopani 2009 ni ze ni yisiwa kwala mediclinic kwala Polokwane ni ka ta pfuneka no ze ni n'wi byela va tshika se miri ku vava loko mi nga ku twa a mi si tshama mi ku twa hela ni tshama ni ku twa na wa accident olwelo ni kumila ku antswa alwela ku ni hetisa damani ni mi twini thank you pero la ku ni hetisa damani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula kulo sala timineta nhungu ntseni va awura ya mbirhi ka Munghana Lonene FM 0860002543 nongoroko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweneni loyi nhlekani enhlekani botpet na vayingiseri va Afrika wa vulavula aye papa xikalaveti la mitirheni lama inkomo xikalaveti mina ni lava vulavula hi yo yaleyo service delivery eliwa ela kwala Joburg ni ta katsa na Tshwane na Ekurhuleni ya botpet ko va ku hina vanhu tala ngopfu ku rivala swilo leswi swi nga hi fikisa lomu swi nga hi fikisa kona namuntlha i power leyi lavaka hi van'watipolitiki loko mo yingisele kahle Gayton Mackenzie before ku fomiwa GNU i threatene a ku loko o ka a nga nyikiwi xitulu xa vuminista wa huma ka GNU a tlhavula straight a ku to be in politics is about power se hi swo swi nga ndla ku timasipala leti nharhu leta timetro tiwa botpet munhu loyi a nga na ntiyiso a kota ku landzelela swilo a nga fair a hi ri na Tshwane yi ri na Sputla loyi a nga minister wa gezi sweswi a hi nga ri na problem a hi ri na Ekurhuleni yi ri na luwa Mzwandile a hi nga ri na problem Joburg City yi ri na Parkstone timasipala leti a ti rhaniwa kahle ngopfu mara hi mhaka ku ti-opposition lava va nga handle a ve le ku dyeni se va fanele va ze va nghenelela hi backdoor ku humelela leswi hi swi vonaku namuntlha
mara aba va nge backdoor ni va lo voteriwa ivi lava van'wani va xota se va ku hi lasi se loko va ku hi lasi ivi va ku va lasana se va ku loko ni ku lasa la weni pfula la ma swi vona la swi nga swi pfula can of worms yin'wana aka timasipala leti hinkwato ene swi nge he ku swi lunghini loko hi nga vangi na political party yin'we yi nga ta kota ku rhana swilo sweswo so loko ni xivulavuri xin'wana xi vulavule rito rin'wana laniwa ene loko mina a no va president a ni ta vitana premier ya Gauteng Lesofie ni vitana meyara Morero ni vitana director ya infrastructure a Joburg ni va vutisa ku problem yi le kwini yi endla ku service delivery yi nga fiki ka vanhu xivulavuri lexi tolo xi te hi ku cinciwa tinyera to tlula 5 mara director ya infrastructure ka ha ri yoya liyana namuntlha ene leswi hi tsandzekaka ku hi pfula matihlo hi n'wi vitana hi n'wi vutisa kahle we ntirho i yini kumbe a ta vula ntiyiso ku hayi me mavoko ya mehe common a ni koti ku tirha hi mhaka political party leyi na leyi i problem leyi nga na yo yele ene both parties hi rila hi service delivery masiku hinkwawo a ni karhi ni cheka ku ti-public servants ni nga si hlaya ti-municipal employees ti-public servants ta South Africa hi vulavula swin'wana swa 1.2 million me la ku ni byela ku vanhu va lava hinkwavo va ruling party ya nghena ka timasipala to hi toxe timetro ta South Africa to hi toxe leti a ti fanele ku va toho ti provide ku service delivery aka mina na n'wina mina ku ni byela ku vanhu va tirhaka masipala hinkwana maphorisa yako ya metro ya Tshwane ya eku rhuleni ya Joburg City i timembara ta ANC maphorisa hinkwawo timembara ta ANC hi na problem both party la South Africa and loko na ku languta political party hi laha hi nga ta lahleka kona sweswiwani ku na mahemu ya political party leyi elected and yi ta fika yi ta loko yi ta mahlweni na sweswiwa swa divide and rule a ka ha ri na political party ya vantima leyi yi nga ta pfuka yi ve na matimba la South Africa a swi kona sweswo i matimba it's about power loko ni ri kule na government a ni dyi mara loko se ni ngheni na dya that's why ni forma political party ku na me ni ta kota ku ya dya ntiyiso nkombo tete nemetweni ai ya we uri yini mingiselo mina 0860002543 nongonoko eAfrica wa vulavula ka munghana lonene FM makomba ndlela a hi koti ku angula uku yini ka mhaka leyi bulaka hi yona nhlekani lowu 0860002543 nongonoko eAfrica wa vulavula ka munghana lonene FM hi twa ku wena loko i khi vulavula na hina i vulavula na hina i khi angula eku yini ngopfungopfu ka hi languti ka timhaka leti ti nga vulavuriwa siku leri n'wana mingiseri hi loyi nhlekani Enhlekani Buthati minjhani? Hi pfukile papa minjhani? Na pfukile. Okay. U vulavula na Relef la Khavekisa amanyeleti anda ndonankulu mnisi opa. Ina vaviseka hi Youth la Khavekisa Buthati. Vaviseka hi councilor Masingita na Butsaul la Slashinchimanini. Vaviseka ku ntirho do avateki munhu la Khavekisa Buthati. A ku na munhu loyi a tirhaka wo keketlela a famba ku ta a ya hala vo Savia hala ni wa FRD ni nga ka yena a ya hala vo Gothenburg wo hlala kahle wo teka va nghenisa manyeleti mi vula mani i mani munhu loyi i Masingita khanselara ya hina ya la Mpumalanga ndzi vulavula hi la Mpumalanga nga ka ANC hi munhu wa ANC munhu loyi a endlaka swilo sweswo khansela Masingita Councilor Masingita la FRD mila avela vedia kwala manyeleti va lavisa Buthati ma i twa ku va nga a na future kahle u kuma swa se va addicted ka swin'wana swi nga fanelanga hi va addicted ka swona hikuva va pfumala mintirho va hi vavisa loko hi vavisa hi vo va nga le ka higher position i mani la nga ta hi langutela a future ya hina ene ku ve n'wana mi ta tsakela loko a swi ndlisiwa ku yini ta tsaka loko ti-project ti nghena tikweni ra hina hi kota ku va na khansela Masingita ve mo keketlela kunene mi ta hi le byiya mi teka va hala ka n'wina mi tshika van'wana kambe network ivi kavanyeta ni nge vuli ku hele airtime a ni swi tivi
swa airtime kambe network ibi ikabanyata ingahitsi kahle kambe nongonoko awumelerisiwe incindane Eric Mabasa mina nikhalanga Pet Mathebula mana sikulele mithina ku ingisela mngana lona FM nongonoko dzuma na mina walandela sweswi hi rito ra Ike Ngobeni bo umelerisi bya Mchangani mina na wena ahlangani ka Makuleke Munduku hi ku tisela nongonoko Africa wa vulavula ka Mngana Lonene FM mithina ku ingisela mngana lona nani kesiri kuva mi lombende swinene hiyo mhaka minkarhi hinkwayo hina loko hi tala hi va hi kha hi tele ku ta korhokela n'wina se loko mi korhokele kutani ivi mi yingiserile hoikho homkes mahungu ya misava na Rulani Mzamani hi lawa tata eJohannesburg Thembisa Alex Nasowethu ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Mngana Lonene FM Magombandlela